ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر لما تذل روحك قل يا ربي يا معز فإذا بك تنهى وتأمر كريم لما يغفر. سلام دوستانی عزیز، هر یک انسان میخواهد که مول و محصولات خوب و با صفت را استفاده برد، خصوصا به عنوانی که زیبایی را دوست می‌دارند. همیشه به مواد نامدار توجه میکنند. مول و محصولات شرکت فابرلیک را به شما به عنوان عزیز توصیه می‌کنیم. بارهای فابرلیک صفت اعلی و با نرخ دسترس. همچنین به عنوانی که میخواهند در خانه نشسته مبلغ به دست بیارند، فرصت خوب است برای شما. شما میتوانید در خانه نشسته با طریق تلفن آنلاین زکات بگیرید و مبلغ به دست بیارید. او فرق نداره شما در کدام شهرین، اساس با طریق تلفن کار میکنیم. مرحمت به کمانده کاری ما زنهای عزیز. این همین رقم ها در زنگ زنین، اپا جان همه را میفهمونم. دیگه باشه کمترک ارزخ کردم برای که شوهرم میره و مسکو کار کنی. گفتم گشنه نگرده، یک کارسونچه مایدک دا کردم، نصیب باشه از خنک شود در پاکت ها میگیرم و با یکون چوز پخت پز میکنم برای که گشنه نگرده. شوهر من اوقات کنی دوست نمیدارم، برای هم خیلی چیزا کش میپزم، خیلی با چای پای میخورم. ارزقای ریزونک به حد فصل اومده. امروز ما با همراه شما پیچین آماده میکنیم. برای پیچین ما چی در کاره؟ یک استکان کیفیر، 150 گرم شکر، 2 دونه تخم، 80 گرم растительное масло, ляпочка разрыхлитель و орд. Наузидайте буша мы ругану мерезим 50 грамм, 80 грамм шит. نه دیگه باشه خمیر پیچنکوی من تیار شد. ما لایمه کنیم از 15-20 minut میسته و روز کرده آماده میکنیم. زنهایی که خواهش کار کردن دارن در کمپانی فابرلیک، بیاین زنهای عزیز کار کنین. باور کنین من یکم شگمه گذاشتم، به حد خرساندم و اینا حوزه دویم کاتالوگ ما دویم شگمه گذاشتنیم. خیلی از کس با تیار کرده موندم در کارزینه، برای که همون چیزا رو ما در روزگاری خودمون استفاده میبردگی چیزا های در فابرلیک. میریم هوای ای مگازین میگیریم، یا مثلا دوخیه توالتنه ودا یگون چی بخوای برای زنها برای مردها، انا هوایی رو میریم ای مگازین میگیریم. هم در اینجا مثال سکیتکا قطعی میگیریم، هم مثال اویلیگ میگیریم. کسی خواهشمند کار کردنی باشه مرحمت این همه رقم ها در نویسین. اما اپاشکا قطعی ما در یک گروپا کار میکنن، در یک کمانده ما انا همه را میفهمونیم. به پول آموزش رجیستراسیا چی سوال های داشته باشین در همون گروپا میتین. گروپا در همه دخترها جواب میتین. با سوال هایتون چیزی را نفهمیدین یاد میتین، پشیمان نمیشوین. این من حاضی پشیمانم که چی به قدر من با کار در اومدم. یا برخی رجیستراسیا کردگی بودم لیکن کار نکردم. حاضر اکن این کار کرده استم، به حد خرساندم. خیلی کمتر اکن برای من دیر شد. اوزی ممکن من دیرکتر شده می رفتم وقت کار کردگیم ده. کسانی که انا فکری کار کردنی دارین مرحمت در همین کامنتاری رو بنویسین، حتما جواب میتیم. دیگه باشه این گنجینه و محمدم پیچین کده ایستم برای خودشونه. با همین را خودت میخورین گنجینه. نه دیگه باشه من پیچینکا را پختم گرفتم. به حد پیچینای پیشنیاکی نه خشرو اومدن باشم فصل. بعد ای برای موهای 3 کالونای انا یالی دیگه در دخوفکا و یا بازی کده آماده کرده خودشون میخورن. نه ایش برای پیچینکوی من میخورم.
даиҷа боша мо ҳамроҳи гудако ана Сбербанк омадастем. ана камтарак пул омадагиай ҳавая снимач кунем. барои документҳои дадам камтар пулам нарасид. аяду шиносом пурсидам хайрият не нагуфта гузаронданам. ҳозир ҳавая снимач мекунем. насиб боша баъд дадома документакош намеспорем. шавҳар ма ойликоша дар вақташ наметиям, задержка мекунам. вақти ойлик доданшон рӯзи ойлик додан буд, надодан рости беҳад зиқ шидам. барое ки документҳои дадама бояд мо спорем 21-умда. ана дашоташ бояд 60 000 пул дошта боша. хайрият яду хоҳари гиромӣ дорам ва ё дастгирим кардан. ана да шоти ман гузарондан. ҳозир мерам ҳаваи снимач мекунам. ба айдуми документҳои дадам мешем. бо насиб кардагӣ боша 21-умда меспора дадам. ман садҳо шавҳарма мегум ки ҳамо официально кор кун, частный кор мекунӣ, наметиям пулотам бихе. фақат ойликошна задержка мекунан. рости ҳамин ҷои кори шавҳарам намефора. барои ҳамин задержка карданошон шавҳарам аку короша партофт. ана дига шаҳр кор рафтак. насиб боша ойликош хай уҷада соз будаю хай аймо дур бо намедонем аку. шавҳарам мега як моҳ да як бор мебиём. ана ё ки мега 2 ҳафта да як бор мебиём. хай гуфтам аида мо тоҷикистонда мешитему хуб буд. хай бо даиҷа коромуна ҳамара дидан дар корай, пасобиёра туғрӣ кардан дар корай, пулора гирифтан дар корай. ба раҳмати калон ба акаи ҳасан бачаи тавғои шавҳарам беҳад инсони хубай. меҳмоне ки дар хонаи мо омада будан як бор видеош карда будам. беҳад акаи ғамхор, беҳад дастгиримон мекунад дар ҳамин ғарибӣ. худо умрша дароз куна, баракати коршатия. чӣ вақти мо дар сум дар кор мешава, ана дастгиримон мекуна. беҳад хурсандам ки ам хеле одамо ҳастанд. ина даиҷа боша Ганҷина Муҳаммад качелида гуфтан свор мешем. биё Ганҷина Муҳаммад аввал банк равем, бачам пула снимат кунем, ба омада инҷа бозӣ мекунем. ина кафтаракош мура нигаҳ дора. ягон семичка ягон чӣ мегирем, ба кармид мекунем. рафтем биё омада бо ҳам инҷа мешинем. бачам рафтем кор мабуд кунам ава. хе рости тамоман берун буромадан намефорам. фақат хов ай хова як чӣ дам када истем. шавҳар мега ай ҳамин хов рафтара безор нашидӣ? гуфтам хай чӣ кор кунам, агар не то соати 12 шава кино тамошо мекунам, ба хов мекунам. бо саҳрӣ барвақт мехезем, не ки рӯзда бисёр вақт хов мекунам. кӯдакора беҳад тунук пӯшондам. ана шамолак будай хай бачам да ветровкачаша гирифтам, духтарам да не. ҷон чира ай Муҳаммада утуда майдай бачам. Муҳаммадҷон биё иҷа бачам. о ҳамин гудакои ман раҳ гашта наметонанд, фақат медаване. офаринои поҳои ё ай ҳамада ҳамин 2 гудак мара асҳабома вайрон кардагиянд. накна намефаҳманд. бовар кунен ҳамин чанд рӯз шидаи дарди сар шидагим. ана намедонам чӣ дору хӯрем ки ҳамин сарам чӣ нашавад, дардаш мо намегум. бо доруҳо ҳар хел барои ҳомиладорӣ мумкин нест. хай заное ки ҳомиладорен куманда ягон советиен барои дарди сар чӣ дору бояд бихӯрам. корои ғарибо кор карда истам, даиҷа ремонт карда истам. худованд ёра нигаҳбон боша. беҳад ҳамин коро апас няе.
ҳама дур аз падар модару зану фарзанд омада истан амҷода кор мекунам. ҳамо ҳам коромона ҳал кардем, ина пулора снимать кардему, акун сини хона рафтестем. И бачаи ман кирм дора дакунус. барои ҳамин чӣ кардаам мегирад, я дору гуфтан, я духтар дору гуфтак, вермакс ай чай ай кирм ҳава я додам, ягон кирма ягон чӣ нағалтид. Магар амбрам анализоша споруму ба назначение духтаро я доруш гирам. ҳама кирмакот нағалтид ки бача дуруғ будая у дору киҷо мегирезе мега видеом наку мега